Mesko sam vidio. Želim prije svega da vas sve pozdravim, da vam čestitam praznike i sretnu novu godinu. Puno zdravlja i sreće, a svima nama koji radimo i volimo u Mariboru dobrih rezultata i dobro priliči. Evo, nakon skoro mjesec dana prvi put danas se okupljamo, imat ćemo ovaj prvi trening. Lično ja onako zaželio sam se i rada i treninga i nedostaje mi je to. Otišao sam onako tužan kući na osnovu zadnje utakmice, naravno da nismo bili zadovoljni, ali eto kad je prošla ta ljutnja i žal da je nastala nekako žal za tim što nemamo treninga, evo hvala Bogu početi što da kažem još jednom, nadam se da su igrači dobro odmorili, ispoštovali ovaj plan program koji smo im dali i da ćemo spremno početi u ovom pripremnom periodu.